Mislim da nagrade svak dobro se pripatiti palice, zato je možete osvojiti nagradu. Zabili gol, ne zabili gol, nije bitno da sudjelujete. Pa da vidim da li imamo nekog prvog kandidata, evo ga. Ok, imamo tu jednog dečka. Kako se zoveš? Kristijan, reci da pratiš da njihovim pogled. Normalno, tako. Super, ko ti najdraži igrač? Joe Brkić. Joe, we have another candidate to shoot at the goal. So we can, yeah, I'm everywhere. Christian, this is Christian. He's one of your biggest fans. So can you teach me how to shoot? You something Christian Palicu. So let's see how's it going. Okay, Christian, samo dobro na cilje. Teddy bear, mali neko treba biti spreman. I evo idemo. 3, 2, 1 i pucaj. Za malo. Nemojte zaboraviti ljudi na naravno smrznute proizvode, to je 2 smrznute proizvoda koje koliko ih kupite. Sad, prvi 5, stignete ovdje do nas, sad računamo na odmah automatski dobivati naravno kartu za sljedeću utakmicu Medveščaka 21. protiv Olimpije iz Ljubljane. Bravo, svaki čas. Da vidimo, imamo još koji kandidata. Da vidimo, imam tu, imam Zdejković, Sino, ajde cure, ajde, voliš. Bravo. Opa, Tigo ga golma, veze. To je kada putu prema golu se skreće. Sve redno vidimo, cilješ i kucaš za malo. Bravo, ali vidimo, ok guys, what do you say to try maybe to play the coffee table? To see if you're maybe, when there's no ice, how do you play then? Ok, idemo s odmah prebaciti ovdje na... Ok, idemo malo vidjeti kako je znanje došlo. Prvo ćemo vidjeti profesionalce. Izgleda da imamo prvih 5 dobitnika za karte Medveščaka koji su kupili 2 smrznuta proizvoda, sve što trebaju dobitnici napraviti, sve što tiče. Want to know for Jonathan. Trebaju otići naravno do našega pulta i pokazati potpisani račun i osvojit će karte za utakmicu Medveščaka. Samo treba otići do gola i tamo vas čeka ekipa koja će vas dalje uputiti. Koliki je rezultat, ljudi, da čujem? 1-0 i dalje za Jonathana. Ok, Joe, your brother, didn't he teach you? Ok, ko bi probao? Ajde, ko će probati? Joe, you lost. Uzmi, samo dođi. Probaj. Da vidimo. Evo ga, izvoliš, kako se zoveš? Koji ti najdrži igrač? Nemaš, svi Adrian, to je to Adrian, bravo. Sve vas pozdravljam naravno da kupujete smrznute proizvode iz Konzumove kolekcije smrznutih proizvoda. Nakon što kupite 2 smrznuta proizvoda, pošaljite SMS na 60248, na taj način ulazite u nagradnu igru. Ta poruka treba sadržavati ključnu riječ Konzum, vaše ime, prezime i isto tako broj računa na kojem imate dokaz da ste kupili 2 smrznuta proizvoda i na taj način ulazite u nagradnu igru.